I veliki pozdrav svima i danas ću vam pokazati kako da se bolje grijete na vaš klima uređaj, kako da podesite brzinu lopatica i kako da promijenite mod na grijanje. Prije samog početka klipa ostavite jedan like i bacite subscribe ako vam bude ovaj video pomogao. Prvo što je potrebno da uradite kad uzmete vaš klima daljinski jeste da prijeđete ovdje na prvu opciju, a to je mod. U ovom slučaju gore vidite auto, heat, cool and dry. To većina klima uređaja ima, klima uređaj koje su inverter, koji imaju mogućnost hlađenja i grijanja. Svaki klima daljinski model je drugačiji. Zato svaki daljinski ima mod. Taj mod znači da prebacite vrstu rada, da li će to biti automatski, da li će to biti grijanje, hlađenje ili sušenje. Da bi se bolje grijali na vaš klima uređaj, potrebno je da ovdje pritisnete mod. Kada sam pritisnuo jednom mod, prebacilo se ovdje ova strelca na cool, što znači hlađenje. Nama treba heat, odnosno grijanje. Na nekim daljinskim postoji mogućnost da bude ikonica kao sunce. Pritišćite sve mod dok ne dođete na heat kao ja. Kada ste ovdje došli na heat, prijeći ćemo sad na temperaturu. Strelca gore određuje koliko će biti temperatura visoka, maksimum je 30 stepeni. Također to je za neke uslove kada je na polju minus i kada su stvarno hladni dani. Ali neka sobna temperatura trebala bi biti do 25 stepeni. Ako vam je stvarno hladno, naravno možete povećati na 27. Kada ste ovo nariktali heat i stavili temperaturu kao ja, ovdje imate air swing, što znači pomjeranje lopatice. To služi na klimi da pomjerite lopatu da puše gore ili dole. I fan speed, brzina okretanja vašeg ventilatora. Prijeći ćemo sad ovdje na paljenje. Sve što treba da uradite je da upalite vašu klimu. Kada ste podesili ovo kao ja, idite ovdje na on i vaša klima će se upaliti. Primijećete prvi par minuta da puše hladan zrak i da klima polako radi. Pričkajte par minuta dok ne dođe u svoj mod. Dok čekamo da klima odradi svoj sistem, na fan speed kao što vidite ovdje, povećavate brzinu vašeg hlađenja. Tačnije povećavate brzinu vaših ventilatora na klimi. Svaki put kada ovo pritisnem imate ovdje automatski, da on automatski to radi, ili ćete vi staviti po želji. Da li to bila ova jedna crtica, u nekim slučajevima vam može biti drugačiji dizajn, ali princip je isti. Svaki put kada pritisnete, s tim povećavate brzinu vašeg ventilatora na klimi. I trebali bi čuti zvuk kada pritisnete fan speed. Povećajte ovo do kraja i ostavite tako kao ja. S tim ste povećali brzinu ventilatora i automatski ste dobili brže grijanje klima uređaja. I nakon par minuta moja klima puše jako topao zrak. Stavili smo 27 stepeni i na klimu uređaj se može grijati uz manju potrošnju. Daću vam jedan mali savjet, klima A++. To su klime štednjače što kažu i one troše malo struje, dok u današnje vrijeme proizvode se sve modernije klime koje troše malo električne energije, a daju jako topao zrak i ugodno korištenje. To bi bilo to ljudi za ovaj video, nadam se da vam je puno pomogao kako da se grijete bolje na klima uređaj i kako da koristite vaš klima daljinski. Pišite komentare ako imate neka pitanja i jako bitna stvar za kraj. Kada se hladite klima uređajem, obavezno gledajte da su prostorije druge sobe ili vrata zatvoreni, jer treba će mnogo vremena da vaša klima ohladi taj prostor. Ćao ljudi!